bazalwane ngifike la eRainbow I think 3 or 4 months back amen isimo besinzima kakhulu ngokuthi ayikho into ebeyilungile empilweni yami emndenini wami ebusinessini amen so ngingena lana bazalwane kunzima uke uvula isaluni kungabi bikho ofikayo amen from 9 uzovala ngo6 ube nethemba throughout the whole day ujike endlini ungaphethe lutho amen so bengifika lapha kwendawo kube nekhuleko ebakhona nje la ebandleni bakuqhubela ukukhulekela befundisi bekukhulekele ngithe ngisakhulekelwa kube negama lehlayo kwaXhumalo athi kena into zami ziyabuyiselwa amen so uma ngibuyele endlini hayi ngibheka umama ngithi hayi la uhambise khona abasinikezi noma amanzi bathina amanzi zokuphila into zakho zokuqhaqhela amen hayi kodwa ngibe nento ehlala ukuthi angithembe ngoba phela umama usikhombise le ndlela lento yabona so bazalwane ngisahleli kanjalo lapha esaluni kungene i-call ibuya from Eden kusho ukuthi bekuvula isaluni ngapha kwi-process yokuthi ngilo ngi-apply ngilethemba lokuthi ngizobizwa emsebenzini so Eden khifone bazalwane ekuthenini ngithola umsebenzi amen so lokufakazi lokhu so bazalwane so ngiyasaba last week bengithi ukuthi mhlawumbe ngizokhona ukuze badini but akukhonanga ngenxa yomsebenzi bengihlela lapha emuva umama lokhu uthi hamba amandla wekho bazalwane ebengikhulekela kakhulu bazalwane ukuthi isimo somndeni wami sishintshe amen so kubo bonke bekukhona obekuzwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi udadewethu omdala kunami kade ube kahle empilweni yakhe yonke efundile kahle so manje bese fika la uDibek usebane challenge yokuthi unokuquleka ahlale isikhathi bese phaphama angakhumbuli lutho angakhumbuli ingane yakhe encane ukuthi ubani lanto le ibingizisa ubuhlungu ngawo ukuthi bese kuphela nethemba lokuthi lomuntu lo uzophola so sifike la ekhaya bazalwane engishoyo ukuthi size la ekhaya leyo nto le ayikazi iphathe ile so bazalwane ngokukhulu ukuthi ekhaya ekhaya ekhona ayasebenza